batata mbo tiba mama tukumini muthangu itolanda nga nsangu zetu zikiziyunga keri kabenu kululu zibula makutu luwa mambo tufutizaya nde bageni luve mukusavo kerika nsamba mudiambo de bibulu ho ba mbisi kerika basala zau ku République démocratique du Congo ye ku kizionga ketu ki Congo central di songrila kerika luvelo lugano kini tuka kintatu ki makumori tatu ngone Novembre mfuma funa mori makumori ye zodi mukusavo kerika kimbefu bogulanga mulumpuduvo rage kikalanga ku bibulu kikadidiaka ye kikesa ku ngindu yoyu tufazane itukiri ku intuarisi ukizunga Dr. Guy Bandu Ndungidi katuvila kana ku ndemo makulu batayirika mau goma yilameni ku ministère de talanga besalu bimfuela kupakula ye kutwila bitwisi kuna kizunga ketu kiakulu ki Congo central ye katuvila kana ku nde bifulu 10 batudidi musavo bagani na zonsamba kubibulu kumbanza matadi buna nkama musi makumatanu ye tatu yi bantu bafadigana zonsamba bamuangeni kerika muna bifulu biakulu bikizunga ki Congo central jambu dina ministre Wilfred Dimelo di Lukombo kerika muna katikinkinzi gogu utabo kila kibeni kunkangu mukusafo ulenda muku ganisa nsamba ku zimbwa ye ku zimbumba ye bitwisi diaka binkakankaka moma kulu mayantikidi go nsamba zuzuzi yantikidi tuka kintatu kimakumori ye tatu ti ye kuna lumingu lumakumori ye nsambwadi ngonda i Novembre mfu mafunda modi ye makumodi ye zodi diu lancement di salameni ku kilandi kintuarisi ukizunga grâce bilolo kuna nkalankala kuntwala intuarisi unzokinzonzi iyi kizunga ye bamfumuri aka bankakankaka pa kizunga ki Congo central kerika mampangi mwa matarla COVID-19 kimbefu kyokyo kidazola kifutuka diaka mukombo sambanu ku République démocratique du Congo kadi ba mwenevo bil tumingu tuyakala ba mweni nde kerika bantu babena ye COVID-19 ba tamata kaka ntalu mu mata kaka muyinina mudina ministre unteti Jean-Michel Sama Lukonde yani utumisi mu lukutakanu kerika bakeye bengi bonsubuna ministre kutalanga mama vimpi mfumu u mapolisi manti i République démocratique du Congo gouverneur u mbanza i Kinshasa kukerika batumisi bana bakulu kuna nzoki salu ye ministre u nteti babokilanga vo primature mu kinzo dikimakomode zodi ngona i Novembre mfuma funda modi ya makomodi ye zodi bayindwe di mukimvuka kete bwe bafweni basa mukusavo kerika kyo kimbefu ki COVID-19 kakilendi diaka ko mukusavo kimwangana bonsubuna batayindulula ekiao ye rapport siriganuka kuntuarisi u République démocratique du Congo mukusande kalena mukubaka lukanu bontu sikamwena ministre yu talanga mama vimpi tomeni tendula kibeni mboti nde kerika nthalu bantu babatafwa mu COVID kimbefu ki COVID-19 ku République démocratique du Congo kayine twani mata kunsi kwani yina kaka kansi kalabuna tufoti kala ngangu mukusavo kimbefu kyo kakitamba kanali aka ku munkumbu yesambano mukusane ba mbulumbulu ba bena mundongokolu kuna kibomango kerika bakala bamboti kibomango kyokeni tufarizaevo kina munanzila i la nationale numéro 1 mumbela ma kilometre kitima kwa otukidi kuna aéroport dinjili kuna mbanza Kinshasa mu commune yi Nsele tufweti izaya ne nkikima kibasadi de kuna mukugana lusalusu kubambulumbulu bobu kerika masa bayiri kidi manamba tukanga munakatikinsin totu batimini mukusafo balenda muko nuanga masamamboti ikyo kiba inogire kuna kifulukina mukinzodi kimakumuri zodi ngona Novembre imfu mafunda more makumuri zodi tufetizaya nde masamana mafeti tukisanga mumbela 60,000 litres bio biakulu yu service biawu bosbeta mulumpuri yu inogire biawu nde mfumu nzo ibambulumbulu
bakulu ba mfumu nsi iwabokililanga vo lieutenant general Bwamunda Ntumba Frank yani mpidiaka yo tabolenge insinga kuyantika kerika inkensi woni tufotizaya nde bulu diodoni di masa kerika kisalkio itasalkia ne société Vizuri ye mfumu itadiatsa bisalu kuna nde François Berthelot yebio biakulu bina kabu di mfumu unsi yebitastari mina biakulu muna kinzazi go energie électrique bonso batanga mu Lumputu. Tufwetizaya mu mambo makiadi bampangi nde mbuta Tarsis Kasongo mwema yamba yani kerika vutere matondo mansuka mukentatu kimakomori tatu ngona Novembre mfuma funa mori makomori zodi kuna clinique kinoise kuntwala mfumu nsi Felix Antoine Tshisekedi Chilombo iba membre basalanga muna luyalu ye babena muna kimvuka kiba muangisi ntangu ye familiaka di mpangi yutu sisidi ye bakundi ye banza yakani bakulu bakidi gana kifulukina mkufutula matondo umansuka tufotizaya nde Kasongo mwema yani ukala ingogidi u intuadisi u Republique Démocratique du Congo usalakala mvula tatu munakisalukina tiye kuna baisiku unsodila diaka mukukala intuadisi u Conseil d'administration di Agence Congolaise de presse mungonda i septembre invu mafunda modi ye makumodi ye zodi kerika yani tomeni salakibeni kisaluki mpwena kisaluki beni bontskwani busarilanga ba muangisi nsangu bana ba kerika atondu mafwana kubeni kulubalo bakiriki wisa kikulanda nsamu unkokela ilumki huo